Kahenmen try jong uba rebel parian utrai jong kedukan di mobile kebodon hamot pran kala teteng ia ketenat pulit halo ke jingbom terekam ki CCTV ki bawa hamot pran. Kalau ong baka jingbu ia ki CCTV hamot pran kam don jingmut bat kam a jing mentoy. Henry kadai tangga jing pun lut kesan ia ke pisa bat ke terekam tang hakipor bajia ki jing kulmar. Ia kene kalau ong hadian baka dukan di mobile jong uba rebel kala syak kendang jubor haki nongtu. Bat rong ia ki spa atli ki mobile kentup ru ia ke box jong ka CCTV. Kala itu ru baha ke jing persang banwat ia ki dot video banlap ia ki nongtu lengba ki te ki kor CCTV balawa hamot pran katnat pulit jong ka sada PS kala pentip bagi te ki CCTV kim terekam show. Hakani ke jingjia la suba baki ronar ki bomshem la itu kila kendang bat penpat ya katala jong ka charter jong ka ne ka dukan haka step perngap jong ka khat sautri gujaleu araja arwar bat ke jingsha to kala kot daki phaulak tengka Ini bawa ke hajrong kiklam terekam tidak apa kiklam terekam boleh benda hang tu penhe ya kadon bagi lapuk kani lapuk betai tipung ke home department kita pencim kia ke jang ni nadok last month ru satu pun bahagi dukan sini satu mobile kilali habo Sadar police station ki oba kinje video ki footage ki kami ai ki oba kami kam terekam hang to dep satu kat tu la deban fikir kan tekum na ko home department hunta ki deban fikir bahagi ki jingja ki beret kamtam sikini ki area jungi hapor ba kulumar la jor ki kulumar ka CCTV kala long kumlo kala long tang hai ki por hapor ba thanda bada ki CCTV kimlong show kei ki budan chilendet jang kini ki baro nata kada ko police department ngim kena tang ko police department ngim kena iki badan hang to baro kha iki badi ban pet ikini ki ika law and order ki dan pet ha kamtam ni hang ni ha khamat girak sha lit hado kan ni diki phaulang kei bade ke banjai ki dukan bade ada kim sim kia ki depan penyo ai ki footage ma haba kini ki CCTV ki private kini ki area jami tingi nak kum nak kalian ka yeng bad nak kalian ka di para jungaru ikan tujuh ya sarkar pada ka police department bagi le sama ki CCTV am bakin terekam tang hapor bab dan kijik keluar hamor